Mwaramutse. Turi tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi mwaka wa 2026. Uko bigenda byihuta ni nako kandi imibabaro n'amaganya bikomeza kuba kuri bamwe, abandi nabo bari kwibaza bati none ibi bizarangira bite. Twinjiye muri Burasirazuba bwo hagati, aho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bakomeje guhangana ku rwego ruremereye. Amerika ibwira Iran iti mugomba kutwubaha mugafungura umuhora wa Hormuz. Iran ivuga iti ntabwo tuzigera tuba hano si iwanyu ni metero birenga 10,000 ugenda mu burengerazuba bw'isi. Aha nta tegeko muhafite, nitwe tugomba kugenda ibigomba gukorerwa iwacu. Ahangari mu rugo iwacu, twebwe n'abaturanyi bacu tugomba kugenzura inzira zigana iwacu, si mwebwe rero mudushyira igitutu ngo dukunde twemereye amategeko yanyu. Ariko mwaribonyeye, mwebwe mudutegeke ngo twumvire, barababeshye. Iran isa n'yarangije gutsembera Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko icyo Amerika yifuza kuri Iran itazigera ikibona, mu gihe Iran nayo kandi ivuga ngo uwo muhoro wa Hormuz n'ubundi nta kibazo wari utwaye, ahubwo ikibazo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziwifuza zishaka kuwugenzura ndetse no kuwugira igikangisho kuri Iran nk'aho ari iwabo. Bati ntibyumvikana. Masaha ashize Iran yarashe ntamuwe muri muhora wa Hormuz, andi mato atokomberera muri uyu muhora Hormuz. Ibizatunguye benshi bitegereje ibyabereye muri Hormuz batakaga karagwira. Ni ibisasu giturumbuko na drone bya Iran byibasiriye umuhora Hormuz. Ndakubwira neza kamwe ku kandi uko byagenze muri HDMZ. Atari byo gusa, Iran yarashe indege ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri no bitero Iran ikomeje gukora ibyita yihorera ku bikorwa remezo byabo byarashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None ubu ngubu rero amakuru aremeza neza ko barashe indege, imwe mu ndege rutura za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri karere k'ikigobe yarashwe n'igihugu cya Iran. Ndakubwira uko iyo ndege yarashwe ndetse na misile ubwoko bwakoreshejwe kugira ngo basire irondo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya birimo iyi ndege yabo yifashwaga cyane cyane n'abasirikari bo muri CENTCOM, ikaba yibasiriwe na Iran ndetse bakavuga yuko ibisa nk'ibingibi birakomeza bitagiye guhagarara, ahubwo ariho rwajya mwaro cyangwa se ariho byatangira ibikorwa biremereza Iran, niho byatangira. Ntabyo bari babona uko Iran iraza kubigenza, bakomeze bategereze. Israel yari imaze iminsi isa nkaho iri guhumeka, ivuga yuko yarangije cyangwa se ikomeje gukora ibikorwa byabo bya gisirikari hangana na Hezbollah ndetse igatera no muri Syria mu buryo bwatunguranye. Rero mu gihe Iran ikomeje kurwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel nayo yatunguwe n'ibitero bikomeye cyangwa se ibisasu byinshi byayigabweho giturumbuko ngo turi Tel Aviv under fire mu buryo butunguranye cyane. Abantu benshi bazi ko ibya Israel bisa naho biri gushyirwaho akadomo, iby'imirwano yibasiraga Israel bisa nkaho biri kurangira, ariko burya nta kurangira, ahubwo niho bwajya bwatangira gucya n'ibitero nyirizina byajya byatangira kuza. Iran ndetse n'abanyagihugu bayo bakomeje kwibasira mu kigobe hose. Nta muntu ufite umutekano keretse ukorana na Iran, n'abandi bose nta mahoro, nta mutekano, nta mutuzo bafite, kugeza igihe cyose Iran izavuga iti turumva noneho ubu ngubu twabaha agahenge, turabona ibyo twashakaga byose tubigezeho. Bite byagera kuri urwo rwego ngo nabo ntacyo bafite, ntacyo batunze, bakomeze bategereze iby'intambara ziremereye, bategereze ibyo mu rwano utoroshye Iran igiye kubajyanaho cyangwa se igiye kubashoraho. Irabashora muri iyi ntambara mu buryo bweruye, mu buryo bw'imbaraga kandi budasanzwe. Ibyo turabigarukaho. Si ibyo gusa turagarukaho, ariko nanone nk'uko bikomeza gutangazwa, Amerika yatangije nayo ibitero zo guhora ku basirikari bayo batatu bishwe mu gitero cya gisirikari cya Leta Iran ku bindiro bya gisirikari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari babanje kuvuga ko ari babiri, ariko amakuru yongeye kwemeza ko n'undi wari wakomeretse bikomeye hasize ubuzima. Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasaha y'igitondo iti Olingate mubyange cyangwa se mubyemere, ntabwo mushobora kutwikira abasirikari ngo namwe mugende gutyo gusa. Itangiza ibitero biremereye cyane byo kwihorera, ndetse indege zabo za bomber na F-15 na F-55 zakoze akazi katoroshye ku gihugu cya Iran, basa nkaho bakicanyeho umuriro ngo bagice intege ndetse baburizemo umugambi wa Iran wo gukomeza gukora ibitero muri Burasirazuba bwo hagati ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba batangiye kwica abasirikari, ibi ngibi ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ishobora kuzihanganira.
niyo mpamvu nayo yatangije uburyo bwayo bwa gisirikare bwo guhangana n'ivyo bitero za Iran no kubisubiza ndetse yewe no kurindimura ibirindiro vya gisirikare vya leta ya Iran. Reka nje nawe tubijyemo duhereye ruhande kamwe ku kandi hamwe n'ibindi nakubwiye biri kuvugwa zose uko zakabaye. Jewe murabana ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ngaho tubijyemo duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Iran, kandi urangimira mpere muri HDMS ndavuga muri Hormuz, aho ibikorwa biremereye cyane bya gisirikare ikomeje kubera. Amerika ivuga ko igomba kugenzura umuhora Hormuz kugira ngo yizeze ibicanwa petrol na gaz ku isi, kandi aribo bacungira umutekano uyu muhora Hormuz. Iran nayo ikavuga iti barababeshye, ibyo ngiyo ntabwo bizakunda ko ari mwebwe muza kugenzura umuhora Hormuz, aha ni iwacu si wanyu. Byagenze gute none? Ingabo zirindi minotwara za Kisilamu muri Iran IRGC ziravuga ko amata abiri atwaye ibikomoka kuri petroli yaturikiye mazepfo ya Hormuz mu ijoro ryakeye. Nk'uko ibiro n'amakuru za Tasnim zabitangaje, IRGC yavuze ko aya mato yageragezaga kunyura mu nzira y'amazi y'ingenzi binyuze ku gitutu cyayo cyavuzwe n'Abanyamerika cyangwa se binyuze ku nzira bahemerewe n'Abanyamerika. IRGC yatanze umuburo ukomeye ivuga ko inzira ya Hormuz itagifite umutekano wo gutwara ifumbire mvaruganda cyangwa se igitonyangana kimwe cya petroli na gaze ya LNG. Iri tsinda ryongeraho ko inzira y'amati izakomeza kuba mu mutekano igihe cyose ibikorwa bya gisirikare bya Amerika muri ako karere bizaba bitagikomeje. Umuhora Hormuz n'umwe mu nzira zikoreshwa cyane ku isi, ukaba utwara igice kinini cy'ibikomoka kuri petroli byoherezwa mu mahanga ku isi. Ibirego bya IRGC bije nyuma yaho ibikorwa bya mu mazi by'Ubwongereza zamenyesheje imbere ikigo gishinzwe kugenzura ubwato MTO cyatangaje ko ubwato bwari burimo gushya nko metero 8 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kumal muri Oman, ariko ikigo gishinzwe iby'amazi mu Bwongereza cyavuze ko icyateye inkongi itaramenyekana neza, gusa Iran ivuga ko yabaturikije. Kunyura mu buryo bwitondewe no gutanga raporo kuri Iran ni ibintu by'ingenzi cyane muri Hormuz kugira ngo ushaka gutambuka tambuke ku buryo buzwi. Iki cyiciro nta cyemezo kigenga cyatanzwe gihuza iri turika ryabaye nk'igitero cya Iran, usibye Iran yose yabitangaje binyuze muri Tasnim, ariko bisongeye gutera ubwoba ndetse n'ubwega ko ibibazo by'intambara bishobora gukomeza kuba agatereranzamba. Uyu muhora Hormuz urimo gusobanuka nk'intambara cyangwa se urimo guhinduka igikorwa cy'intambara kuruta kuba umuhanda bisanzwe. Amerika na Iran baracyahanganye cyane mu mirwano yabo y'imbaraga, kandi buri wese arumva neza ko afite ingufu zishobora kugenzura umuhora Hormuz. Hafi kimwe cya gatanu cy'ubucuruzi bwa petroli ku isi ubu ngubu kiri mu kaga gakomeye, kuko yaba leta zimwe za Amerika yaba Iran bose bahanze amaso kuri Hormuz, kandi ubu ngubu nta buryo wavuga ngo butekanye bwo guca muri uyu muhora, mu gihe Iran ihanze amaso uyu muhora na Amerika ikabihanze amaso uyu muhora. Bitewe n'ubwo bw'uko Hormuz ishobora kubangamira ibikorwa, Washington irimo kwitegura ngo kwagura ibikorwa zayo bya gisirikari, ndetse igatekereza ko ikirwa cya Karg muri Iran, ikigo cy'ingenzi cya Tehran kibitse petroli nyinshi ku isi, gishobora kwibasirwa. Ingaruka zikabizihe? Imihora y'amato atwara petroli igomba gufungurwa, ibiciro by'ubwishingizi bw'ikomoka kuri petroli bigomba kugabanuka, cyangwa se ibiciro bya petroli bigomba kugabanuka. Bityo Amerika riravuga yuko bibaye ngombwa iratangiza igitego gikomeye cyane kuri Karg Island cyangwa se ikirwa cya Karg, maze bakacyambura Iran, kugira Iran buri bikomoka byabo kuri petroli, kandi inabura ubugenzuzi bukomeye cyane bwo kwibasira Hormuz. Gusa Iran isa niyiteguye cyane cyane urwo rugamba rwo ku butaka mbere, ndetse yatagurije leta zimwe za Amerika ko umusirikare wese uzerekeza muri kiriya gace aje kurwana muri Karg azahapfira. Nkuko amakuru avyemeza, hari inzira iri yagenwe na leta zimwe za Amerika inyura muri Fujairah na Docks muri Oman, inzira idakunze kugera kuri Hormuz cyane. Ngo nimara kuzura mu mwaka wa 2027 bishobora kuzaba ngombwa ko iyi nzira ari izajya inyuzwamo ibikoresho byinjira mu mahanga, cyane cyane ibituruka muri UAE, aho bashyize agatubutse cyane cyane mu kubaka uyu muhora
wa Fujira kugira ari uzajya unyurwamo na mato menshi. Uyu muhora ushobora kunyurwamo byibura utuganguro twa petroli miliyoni 3.6 ku munsi. Arabia Saudite yamaze gutangira neza. Murongo wayo wa essence ufite uburebure bwa kilometero 12,200 uva muri Sazuba ugana muri Ingirazuba ugiye nkomoka kuri petroli ku cyambu cya Yanbu cyo ku nyanja itukura, aho bakoresheje pipeline cyangwa se ibitiyo bituruka iwabo muri Saudi Arabia byerekeza ku nyanja itukura kugira ngo babone uko bajya gucuruza ku isoko mpuzamahanga, mu gihe umuhora wa Hormuz ukomeje kubamo intambamyi. Ibi rero byo kubaka uyu muhora ngo ni ibintu cyangwa se uyu muyoboro wa petrol ukoresha amatiyo ugera ku cyambu cya Yanba ku nyanja itukura ni bumwe mu buryo bwo gushaka igisubizo kw'ibihugu z'Abarabu basuni. Mu gihe cy'ihungabana ry'imirwano, Saudi Aramco yamaze kongera nanone ibinyura muri uyu muyoboro kandi ubu ikora hafi y'ubushobozi bwayo bwo gutwara barrel miliyoni 7 ku munsi. Iraq nayo irimo kwihuta cyane mu gushaka uburyo yabona indi nzira. Atangiye kubaka umuyoboro wa Basra Haditha, umushinga wa miliyari 1.5 z'amadolari ugamije gutwara utugunguru twa petroli byibura miliyoni 2.5 z'amadolari y'utugunguru ku munsi no koherezwa kwa petroli muri Turukiya, Syria na Yordania. Kubaka byaratangiye muri Gicurasi nyuma y'uko leta itanze amafaranga agera kuri miliyari 1.5 z'amadolari yo gukoresha uyu mushinga ngo wubake iyi nzira yajya inyurwamo n'ibikoresho cyangwa se inyurwamo na petroli bakajya gucuruza ku isoko mpuzamahanga batagombye cyane gutegereza ko Iran yazabaha green pass ngo batambuke. Nabo ngo bagomba kwishakira ibisubizo mu gihe Iran ikomeje kubabera ibamba ikabwira ko umuhora wa Hormuz ataragafuka imvugo rimwe atagupfa kuwunyuramo uko biboneye, ndetse no kwemeza yuko bishoboka cyane ko Iran ahubwo mu minsi itari ya kera iratangira uburyo bushya bwo gusoresha n'abazajya banyura muri Hormuz. Ubwivuze rero bino bihugu z'Abarabu zose bikaba biri gushaka uburyo bwava muri iyi nzira ya Hormuz bakishyiraho uburyo bwabo bwo gutwara ikomoka kuri petrol, birimo nyine buriya buryo tuvuze haruguru burimo kubaka pipeline cyangwa se ibitiyo binini bijyana petrol na gaze mu bice by'epfo ku nyanja itukura, maze ubwo bikajya bivanwaho byerekezwa ku isoko mpuzamahanga. Abandi nka Iraq bakubaka ibijya muri Turukiya ndetse na Jordania kujya bajye gucuruzayo, mu gihe muri Hormuz aho bari biteze isoko rikomeye cyane ryanyura bitarimo gukunda, bakaba bashobora gukomeza nyine gukorana n'abandi basigaye muri iyi nzira. Byumvikana kureba cyane icyashoboka kuri Hormuz binyuze muri diplomasi, ariko mu gihe biti byakunda abacuruzi be kureka ngo gucuruza bakomeze bashaka uburyo bageza ku isoko ibicuruzwa byabo, petroli yabo, bashake uburyo babona agafaranga gatubutse batera imbere. Ni bumwe mu buryo rero bwiza cyane igihugu cya Iran ngo cyari cyarabonye cyo gukumira ibihugu by'Abarabu ndetse no gukumira inshuti za Leta Zunze Amerika kujya ku isoko mpuzamahanga, ariko nabo ngo n'ubundi buryo babonye bwo gukora ibishoboka byose kugira ngo bave mu gukomeza kwibasirwa na leta ya Iran, bishake no ibisubizo byabazanira inyungu zirambye muri kino gihe nyine ibintu biba bitameze neza hariya murasirazuba bwo hagati. Birumvikana ko ni igikorwa gikomeye gikomeje gushakishwamwo agatubutse hagashyirwamo amafaranga menshi, aho Amerika nayo iba umuterankunga ukomeye cyane muri bino bikorwa zo kubaka iyi miyoboro izajya inyurwamo na petroli nyinshi cyane, ikajyanwa ku isoko mpuzamahanga itanyujijwe muri HRMS cyangwa se Hormuz. Iran yarangije gusa nkaho iboroka ikavuga ko uyu muhora Hormuz nta muntu uzapfa kuwunyuramo adafite uruhushya rwa Iran. Amerika byarayiriye birayibabaza, ivuga yuko akari agasuzuguro Iran ikomeje gukoresha cyangwa se ari uburyo bwo kwibasira ibindi bihugu Iran ikomeje gukora, kandi ibyo ngibyo bakavuga yuko badashobora kubyihanganira na gatoya, nko kugaragaza neza ko Iran ibyo ivuga cyangwa se ibyo ikora byose babiruzi barimo kubikurikirana, ariko bakemeza cyane ko mu gihe haba hatagize igikorwa ngo Iran ihagarikwe abazahomba bazakomeza kuba benshi muri kino gihe nyine wavuga ngo kitoroshye. Nkuko biri gutangazwa rero, indege rero ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo bagize gutya barayirasa abanya-Iran mu buryo butababarira. Ni indege ya gisirikare yakoreshwaga mu mirimo itandukanye muri kariya karere. Iran itiza indege zanyu barabwiye ngo ntabwo zizakora akazi ngo bikunde, none rero turaje tuzirimbure ku bigo bya gisirikare. Niko byagenze.
mu gihe cyo kongera kw'ibitero bikomeye cyane muri kara karere. IRGC yakoresha misile balistike na drone za gisirikari ibintu bya gisirikari by'abanyamerika ku kibuga cy'indege cya Zakaba muri Yorodaniya. Nkuko bitangazwa, ikibuga cy'indege cya Zakaba ni kimwe mu bizibasiriwe cyane ku rwego rukomeye n'igihugu cya Iran, ariko ni nyuma ko ribateguje Leta Zunze za Amerika. Byatangajwe n'itangazamakuru rya Iran. IRGC ivuga ko ibisasu byayo byaturikiye ku ndege ya gisirikari ya USK-70 zitwara abantu ndetse n'ibintu n'indege zo kugenzura za P-8 zari ziherereye i Akaba. Ivuga ko zimwe muri izo ndege zangiritse cyane mu gihe cy'igitero. Nta gihamya kigeze gitangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abanyirani bakoze icyo gitero cyo guhombya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bene ako kageni. IRGC yakomeje ivuga ko ibikorwa zayo byibasiriye kandi Moafik Salti izwi kandi nka Azila Air Station. Ivuga ko hafi 20 by'ibyuma bya manikwaga byakoreshwaga n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bya radar byangirijwe. Bivuga ko bitaremezwa neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Iran yo ikomeje gushimangira cyane cyane ko icyo gitero cyabaye kandi cyageze ku ntego zacyo uko bari bakiteze, ariko cyagenze bihaniza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwuzuye hakoreshejwe imbaraga za gisirikare nyinshi, nk'uko Iran ikomeza kubivuga yuko bibasiriye iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo buteye imbere cyane, bakoresheje intwaro zitejwe imbere, aho Iran yakoresheje misile balistike bakarasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bukomeye kandi mu buryo bwatunguriye benshi muri kino gitero. Andi makuru rero akomeza akavugwa yuko mu gihe ibyo bikorwa byabaga, igihugu cya Iran cyakoraga ibyo bitero bikomeye. Mu kindi giteye inkeke cyabayeho ni Messi yo muri Iran yatangaje ko indege y'abanyamerika yo mu bwoko bwa MQ-9 Reaper nawe yarasiwe hejuru ya Islamabad Arab, ni mu ntara ya Kamsha. Tehran ivuga ko indege idafite pilote yahanuwe n'uburinzi bw'ikirere bwayo bugezweho bikoreshejwe n'ingabo zirinda ikirere za IRGC. Bamanuye MQ-9 Reaper. Iran ivuga ko iri fatwa cyangwa se iri senwa ry'indege yakoreshejwe uburyo bwo kurinda ikirere bugezweho, igaragaza ko indege zijya pilote zavuzwe nk'ikimenyetso cy'ubushobozi bwayo bwo kurwanya indege nanone zigezweho z'abanyamerika zikorera hafi y'imipaka ya Iran, kandi bikomeje gutera igihombo gikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi mirwano itoroshye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Yorodaniya nta numwe wigeze avuga ku by'ibi bitero bikomeje kuvugwa byakozwe na gihugu cya Iran nk'uko bitangazwa. Icyakora nabo bakemeza yuko indege za drone za Iran zikomeje kubisikana. Bivuga ko ibi ngibi bikomeje gutera umwuka mubi muri kara karere, ndetse bikabigaragaza neza ko ihangana rikomeje kuba ribi cyane muri kara karere, ndetse ko amahoro n'umutekano bishoboka cyane ko bishobora kudahita biboneka z'aka kanya. Ingaruka zavuye mu bitero ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere zongeye kwigaragaza. Itangazamakuru ryo muri Iran ryasohoye amashusho ya satellite afite ubushobozi bwo hejuru, abavuga ko bangije ibikorwa bya Amerika muri Yorodani, Bahrain ndetse na Qatar. Mu kigo cy'indege cya Moafik Salti cyo muri Yorodaniya bakaba barashyizemo icyo twakwita nk'isenyuka cyangwa se irimbuka ry'ibikorwa byinshi, kandi atariho gusa ahubwo n'ibihugu bindi nanone byo mu kigo bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byose bikaba byaribasiriwe na Iran mu buryo bukomeye cyane bwo guhana ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kuyibabaza muri no bitero bidasanzwe, bitero byeruye, bitero byuzuye Iran yakoze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwongeye gutera kwibaza kwinshi, kwibaza byinshi cyane cyane mu gihe ibitero nk'ibyo ngibyo bigikomeje kuvugwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bikozwe n'igihugu cya Iran, bikozwe n'igihugu basuzuguraga mu minsi ishize, ariko igihugu nacyo kivuga ko kihagazeho muri kino gihe, kivuga ko uko byagenda kose idakwiriye kuzitwa agafuka imvugo rimwe, cyangwa se gufatwa nk'ari igihugu kidakomeye, igihugu giciriritse cyangwa se igihugu kidafite ubushobozi, ahubwo Iran komeza guhamya neza cyane ko nayo ari kimwe mu bihugu bigomba kubahwa, kimwe mu bihugu bigomba kumvwa, kandi cyavuga abantu bose bakamenya neza ikivuzwe icyo ari cyo. Iran ikemeza neza cyane ko kuri ngubu ibitero byayo birakomeza gukorwa mu bihugu byose by'Abarabu bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta muntu uzahagarika ibitero bya Iran kuri ibyo bihugu, kuko ibyo bihugu byiyemeje gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwinshi. Tukivuga ku by'ibitero bya Iran, ariko nayo ntago yorohewe. Hari ibitero bikomeye cyane yo gukorwa byo kwihorera.
Mbere yuko ariko tugera kuri ino bikorwa byo kwihorera byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma tubanze duhere muri Isirayeli. Aho Isirayeli nayo ikomeje guhura n'uva gusenya ibitero bikomeye cyane biri kuyibasira cyane cyane batazi naho birimo guturuka. Bari bazi ko urugamba rwabo rusa n'urwashyizweho akadomo, ariko siko bimeze. Nkuko byatangajwe mu buryo butunguranye cyane, mu buryo bwatunguye benshi, igihugu cya Isirayeli ni kimwe mu bihugu byibasiriwe cyane cyane n'ibitero mu masaha ashize hafi y'umupaka ndetse no mu duce dutandukanye tw'iki gihugu. Indege z'aya pilote zarashwe ku mupaka umwe bahanganye cyane cyane n'ibice by'intambara, aho igice cy'uburengerazuba bwa Aziya cyabereyemo imitero. Indege ya Heliman ya Isirayeli ivuga ko ari yabanje kuvogera ikirere cya Syria ndetse na Liban na Golden Gate yigaruriwe na Isirayeli. Igisirikare cya Isirayeli kivuga ko iyi ndege nanone idafite pilote nanone ya Isirayeli yabonetse yerekera muri ibyo byerekezo, nayo yaje gukirwa n'indi drone yabonetse hafi y'umupaka wa Isirayeli na Syria mbere yuko itihanurwa n'ingabo za Isirayeli mu kirere. ADF ntabwo yatangaje ubwoko bwa drone yari irimo kugenzura kano gace cyangwa twerekeza muri ako gace, cyangwa se ngo bavuge uburyo bakoresha mu kumanura iyo ndege. Nta mburira zo kuburira zakoreshejwe mu midugudu yegereye aho hantu iyi ndege yamanuriwe, ndetse inzira iyo ndege idafite abapilote yateje akaga gakomeye mu duce dutuwe, kandi iyi nzira yafashwe yakozwe hakurikijwe politiki y'ibikorwa bisanzwe bikomeje kuba muri kara karere, aho iyi nzira drone yanyuzemo ubundi bivugwa yuko Isirayeli yagombye kuba yaravanyemo abasikari bayo muri Syria no muri Liban, ariko Isirayeli yavuze ko itazapfa kubavanamo kuko ngo bafite ubushake bwo kurinda igihugu cya Isirayeli ibitero bavuga ko baterwa n'umwanzi ari we Irani ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Hanyuma nk'uko bivugwa, kuba abasirikari bakomeje kurinda ngo abaturage ngo ni kimwe mu bituma bakomeza kuvuga ko bazaba ku butaka bwa Lebanon ndetse na Syria. Ingabo za ADF zivuga ko aho indege yaturutse n'icyo yashakaga kugeraho bitigeze bimenyekana neza, bagikomeje iperereza. Irani cyangwa se Hezbollah nta n'umwe muri bo wigeze avuga ko yagize uruhare muri icyo gitero cya drone, gusa nta wakemeza yuko batabigizemo uruhare. Bishoboka cyane cyane ko Tehran cyangwa se Hezbollah aribo batekereje uburyo bwo guhagarika ibikorwa za Israel bakoresheje kohereza indege zitagira abapilote muri kara karere. Gusa igikorwa cyabereye cyo guhananura iyi drone ntabwo wavuga ko ari ahantu hamwe gusa h'igihugu wenda nka Liban, ahubwo ni mu duce tubiri, Liban, Syria. Ibi rero bikaba byongeye gutera ikibazo gikomeye. Golan Heights ni imisozi Isirayeli yigaruriye ariko yo muri Syria komeje kutavugwaho rumwe rero muri kino gihe. Bamwe bavuga yuko Isirayeli kwiye ubutaka bw'abandi ishaka kubwigarura ku gitutu cyangwa se ku ngufu, bavuga yuko ibyo ngibyo bidakwiriye kuba Isirayeli yakoresha imbaraga zabo ndetse n'igitugu kugira igarura ubutaka bw'abandi. Ikwiriye kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu, kubaha ubusugire bwa Liban, kubaha ubusugire bwa Syria, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gusaba Isirayeli kubaha ubusugire bwa Syria nyuma y'uko Perezida wa Syria ahuye n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaganira. Isirayeli yabanje kuvuga ko iki gikorwa ari ingamba z'umutekano z'agateganyo zigamije gukumira ingabo z'abanzi gufata ibirindiro bya gisirikare bya Isirayeli byasizwe. Abayobozi ba Isirayeli bavuga ko kandi kohereza izi ngabo ari ngombwa kugira ngo hirindwe ko Iran ikoresha Hezbollah bagaba ibindi bitero bikomeye cyane mu majyaruguru ya Isirayeli. Muri make ni defense cyangwa se ni measures of defense, ingamba z'ubwirinzi za Isirayeli mu gihugu cya Liban no mu gihugu cya Syria. Damascus yahakanye amakuru yo kuvuga yuko ifite gahunda kuzatera Isirayeli. Ivuga yuko Isirayeli ikwiriye kubaha ubusugire bwa Damascus cyangwa se bwa Syria kugira ngo ibihugu byombi bibane mu mahoro, atarimo kwibasirana ahubwo gukorana nk'ibihugu bituranye, ariko byose byubaha ubusugire bw'ibindi bihugu cyangwa se igihugu cyose cyubaha ubusugire bw'ikindi gihugu, kandi bwo buryo bwonyine bushoboka gutuma impande zombi zibaho mu bwumvikane ndetse no gukorana neza kuruta kubaho bari mwihangana rizana intambara. Ubwo twavugaga kuri ibitero, reka tube no ku bitero byagabwe kuri Iran. Nayo irarasa bayirasa. Iran yihoreweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitero bikomeye cyane byo guhora abasirikari bayo bishwe bice ku mirongo y'imbere ku rugamba, bishwe n'igihugu cya Iran. Bivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagavye ibitero byinshi cyane ku masaha y'ijoro, aho services za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kara karere zakoresheje imbaraga zabo zidasanzwe mu gaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran, kwibasira Iran ku buryo bukomeye cyane bakoresheje ibitero byo mu kirere cyangwa se ibisasu biraswa n'indege mu kirere cya Iran. Abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bapiriye muri Iraq bibabaza cyane cyane CENTCOM avuga ko ari ngombwa kubahorera.
bishwe barimo kugenzura bimwe mu bice bitandukanye iki gihugu cya Amerika gisanzwe gikoreramo ndetse gifatanije na Iraq. Trump yahise avuze ati tuzabakubita kandi tuzababaza cyane, bagomba kutwubaha. Ni amagambo yatangaje ku giti cye avuga yuko bagiye gukora igishoboka cyose bakazakubita Iran kandi bakayibabaza kugeza ku rwego izumva neza cyane ko ari ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu rwagati n'ubundi Bushyamirane nk'ubwo bwavutse bose bapfa umuhora cyane cyane wa Hormuz, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko Hormuz igomba gufungurwa. Iran nayo ikavuga yuko ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo gufungura uyu muhora Hormuz, nta wundi ugomba gufungura uyu muhora wa Hormuz uko bizagenda kose keretse Iran yonyine, kuko uyu muhora Hormuz uri ku butaka bwa Iran cyangwa se mu mazi ya Iran, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya mazi ngo atari ayabo, nubwo wifuza yuko umuhora Hormuz bawugenzura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabwo Iran ikivuga cyumbwa, ntabwo ikivuga Amerika icyumva, ariko nanone icyo Amerika ivuga nanone na Iran nayo ntabwo icyumva. Bigaragara neza cyane ko harimo ukunyuranya ndetse no kutumvikana ku kigomba gukorwa ngo ni igiki, cyane cyane muri kino gihe cyo kurwana, aho imirwano ikomeje kwibasira igice cy'amajyaruguru y'ikigobe cya Perse, ni ukuvuga ngo muri Iran, ndetse imirwano ikaba inagenda ikanagera neza mu gice cyo muri Iraq, muri Erbil hari ingabo z'Abakurde. Izi ngabo zikaba ari ingabo zirwanya ubutegetsi bwa Iran, bivuga yuko nyine ari ingabo zitemera imikorere ya Iran. Ibi byose bikaba bikomeje gutera icyoba ndetse n'icyugazi mu karere kose muri rusange mu kigobe cy'Abapersi. Dukomeje mu yandi makuru ari kuvugwa, usibye ibyo bitero byatewe kuri Iran, andi makuru akomeje gutangazwa na y'amashusho yasohowe na Iran agaragaza imwe muri drone z'agatangaza z'igihugu cya Amerika zarashwe bikomeye n'igihugu cya Iran, nk'uko Iran bigaragaza ko barashe indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni indege yo mu bwoko bw'indwanyi ariko ya drone, ni drone ikora urugamba, combat drones, yakoreshejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitero bitandukanye kuri Iran, aho Iran ivuga ko bayibasiriye bakayimanura mu kirere. Amakuru avuga iki? Amakuru avuga ko Iran yarashe indege y'Abanyamerika itwara ishingiye ku gishushanyo mbonera cya Iran. Amashusho yashyizwe agaragara n'itangazamakuru ryo muri Iran yavuze ko ifatwa ry'indege ya Lucas yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiwe mu majyepfo ya Iran. Ingabo za Iran zavuze ko ingabo zabo zishinzwe kurinda ikirere zabonye zikurikirana ndetse zinasenya indege mbere y'uko igera ku ntego yayo, ubwo yari ifite gahunda yo kugera ku ntego nyine mu gice cya Iran. Ni indege itagira umudreva yakozwe Amerika ishingiye cyane cyane ku ndege y'indwanyi yitwa Shahed y'abanya Iran, aho nyine Amerika yabaye nk'ikopera ubu buryo bushya bwa Iran bwo gukora indege za drone. Lucas ifite imiterere neza zimeze nka Shahed, ndetse byemezwa ko batangiye gukoresha izi ndege muri Gashyantare. Indege zitajya pilote zagenewe kugaba ibitero bihamye, kugenzura ibirindiro by'ingabo ndetse no gukubita misile. Iran kandi yatangaje ko hari indege nyinshi nk'izo zafashwe nk'igisirikare cyabo, zifatwa igihe ziri mu rugamba rwo guhangana n'ingabo za IRGC. Amerika rero bakaba bavuga yuko ari kwimerera nabi, bayihombya cyane cyane ku bikoresho nk'ibingibi by'ingenzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje igitekerezo cya Shahed cya Iran kugira ngo zigere mu kirere cya Iran ku buryo bworoshye kandi bakoresheje ikoranabuhanga ryabo. Ubundi akenshi mu gisirikari cyangwa se mu bikorwa bya gisirikari ibihugu bijya bikoperana ikoranabuhanga. Niyo mpamvu burya mu ntambara ikibazo ntagaruka indege yabaye hanuye cyangwa se igisasu cyawe bagihanuye, oya, ikibazo ahubwo bagihanuye gisigara gifite imiterere yacyo ku buryo nabo baragenda bakakiga bakazakora kimeze nk'icyo ngicyo kizaza kuguhana, kuko inshuro nyinshi haba harimo ikoranabuhanga riziranye n'ibikoresho bya birinda ikirere. Icyo gihe bigahita bishyira rero mu kaga gakomeye uburinzi bw'ikirere bwawe. Nabyo rero Iran ivuze bayikoreye bakora Lucas, bayigereranya na Shahed, drone zidasanzwe za Iran zikora umurimo uhambaye muri kino gihe kandi izakomeje kuba iz'ingenzi cyane cyane mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu bitero bagaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi drone za Shahed kamikaze zakomeje gukora akazi keza cyane, atari kuri Iran gusa ahubwo no ku Burusiya, dore ko n'Uburusiya bukoresha izi ndege za drone kamikaze mu bitero bagaba kuri Ukraine, mu bitero by'ingenzi cyane bagaba muri Ukraine. Kubw'ivyo rero kuba Iran ifite drone nk'izi ngizi Amerika nayo ikazigana
ni ibigaragaza neza cyane ko bose iri koranabuhanga ryabaryoheye, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zayiganye. Ubwo rero turakomeza kugira tukurikirana amakuru y'ibiri kuvugwa zose uko zakabaye, ukomeze kuba natwe uramenya byinshi. Hanyuma mwibutse yuko ngenda umungu wa Kamanzi Rwande, ukomeze kugira byiza ubana natwe isaha ku yindi munota ku wundi. Imigisha amahoro n'amahirwe n'ibyo nkwifurije muri zose uhahe kandi uronke.